Allah subhanahu wa ta'ala hakikaten Allah Ta'ala bütün alanını yaratmıştır. Rabbisi Allah subhanahu wa ta'ala yoktan bakmıştır Allah. Subhanallah hayırdan durulur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hiçbir nersege muhtaç olmagan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bütün alanını yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala'nı adamlardan başlap kıyamatga çeyin kele turgan adamlar Allah'ın maksayında deniz okeanlarını siyah kılıp daraqlarını kalem kılıp jaza turgan bolsa жазып siyah tügöy kalem tügöy biroq Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulukluğu ошол жерден башталып жатат. Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala şunday bereşen zat Allah subhanahu wa ta'ala özünün mehrim menen siz bizi musulman kılıp koydu tuğanlar. Allah subhanahu wa ta'ala şunday ulug'ladigan subhanallah ayıbı yo'q ekan Allohnincha. Allah subhanahu wa ta'ala o'ta qudrat kuchli zot Allah. O'sha zot o'zini bir qatilgan sirlan deydi. Men hech kim hech narsa bilmaydi deydi. Men o'zimning sirimni, o'zimning borlig'imni, birligimni oshkora qilish uchun men jin menen insonni yaratdim deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bizni yaratib tuğanlar jönüne tashlab qo'ygan yo'q. Balkim Müslüman kıldı tuğanlara, Müslüman kıldı. Adamlar kaçan buzula başlaganda Allah subhanahu wa ta'ala uşul adamların içinden peygamberlerdi tanlap çağırıp durdu. Uşul har bir peygamber geldi. La ilahe illallah'a çakırıp geldi de. Uşul kavm peygamberlerdi yerçigenleri baktılı oldu, yerçigenleri baktısı oldu da tuğanlar. Bir okuyada keletken Yasin Suresi'de keletken Habib bin Nacar degen okuyası keletken Habib bin Nacar bir şahırda bir temir ustayla deydi. Oşol şahırga iki elçi geldi da. İki elçi gelip ellerdi şunday çoğultup Allah'ın жазgылдыгына birliğe çakırganda eller ne kıldı? Kabul almay koydu. Oşonda Habib bin Nacar uğup durup karap durup o evler dedi bu kelgenler silerden bir namaç sura olsa, bir akça sura olsa balkim la ilahe illallah Allah'ın жалгыздыгына birliğe çakırsa sizler bulardı uğup koyboysuzlar dedi. Oşol el üçöөнü koşup ötürüp koydu da oşonda Habib bin Nacar aytatken atting degen eken da. Nege atting dese Allah subhanahu wa ta'ala Habib bin Nacar'dan oşol iki oz sözüge Allah subhanahu wa ta'ala bara turgan beyişini körsetip koydu. Jannatı körsetip koydu da tuğanlar. Oşoga Habib bin Nacar atting uşul menin elim men körgöndöbü bular dagı kelmani aytıp dindi kabul alat ele dep ne kıldı? Oşoga atting degen eken da tuğanlar. Oşoga tuğanlar har bir jakşılık Allah'dan bolup жатат. Har bir bizdin kıymыл hareketimiz Allah'tan bolup жатат. Bizdin körüşübüz Allah'tan gana bolup жатат. Köz şunday çoğ nemat eken da tuğanlar. Öte çoğ nemat eken da uşunday bir bay adam kelip durup uşul közündü mağa satasındı, donuru tuğru kelip kalıptır. Mağa satçı men sana jeti duruyatına çeyin jeti durgan akça berem dese adam yok deytken de men satpayım deytken de bu öte çoğ Allah'ın bergen nemat eken de. Oşoga tuğanlar bundan da çoğ nemat Allah subhanahu wa ta'ala sizi bizi baktılı olsun dep iman nematını berip tuğanlar. Uşul imanla keltiriş üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da keldi. Akırgı peygamber bolup geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 yıl mehnet kıldı tuğanlar. 124 minden aşık sahabalar çıktı da tuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in akırgı hutbası dedi. Zulhicce ayının 10'unda dedi. Acılıktan kaytkanda şu sahabalar çoğulup durup çakırıp durup ayttı dedi. O men sahabaları men sizlerge dindi jetkirdim mi, men sizlerge dindi jetkirdim mi degende sahabalar o Allah'ın elçisi siz bizge dindi jetkirdiңiz degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bu sahabalarga sizlerge amanat dedi da bu din jetkirүү ушундай санжыра болуп кете берсин деп тургандар. Biz кичине ойлонуп көрүшүбүз керек экен да. Туулуп эле мусулман болуп калдыкпы, каяктан мусулман болуп калдык деп. Yok biz sahaba radıyallahu anhumlardan mehneti menen musulman bolup da tuğanlar. Onlar yer betiге dünya yüzüge tarap ketişti. Madina'da, Mekke'de 10 bin sahaba kaldı da kalgan barlık sahabalar yer betiге Peygamber'in osiyatını jetkirem dep tarap ketти tuğanlar. Bir tankta keletken 21 yıldan keyin bir sahaba uyuga qaytıp keletken de qaytıp kelgende eşikti kakkılaganda ayalı sen kimsin deytken de men
ушул кайтып келдим, 21 жылда кайтып келдим дегенде аялы үйүнө киргизбей койгон экен да. Неге киргизбей койду десе, сахаба аялдар жарышкан экен да. Мен мына кошунамдын күйөөсү кеткен бойдон кайрылып келген жок. Эртең Алланын астында мен дагы ушундай сыймыктанышым керек. Менин дагы күйөөм Алла жолуна кетип кайткан жок деп мен сыймыктанышым керек деп айткан экен да. Ошого туугандар, сахаба радиаллаху анхумдар өмүрүн арнады дин үчүн. Сиз биздин ушундай мусулман болуп калышыбыз үчүн азыр караңыз, 2 парадан окулуп атат да намаз. Намаз 2 парадан окулуп атат, 2 саат окулуп атат да туугандар. Кандай путтарыбыз талып кетип атат туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз биз үчүн туугандар түнү бою намаз окуган да, илатчы. Bir sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyanını görüp durup kelip arkasına turup okudu dedi. Bakara büttü dedi, İmran büttü dedi, Nisa bütüp gitti dedi. Men çidabay kaldım akırı dedi. Putlarım kalıp gitti dedi. Oşonduktan tuğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi biz üçün kuyup jangan ümmetim menin ümmetim ne bolat dedi. Karağınız hazır cerbetide 8 milyar adam var eken de, ошол 8 milyar adamdan 2,5 milyar dilde Müslüman ekeniz de tuğanlar. Kalganı ve kafir ve başka dindegiler eken de, ошol tuğanlar bu bardık adam zatı Peygamberimizin ümmeti ekeniz de. Ошол tuğanlar, ошol 2,5 milyar adamdan 3% namaz okuydu eken de, kalganı jönle jüret eken de. Ошol tuğanlar içine gam kuyut kılışımız gerek eken de. Biz ойлайткенбиз өзүбүз эле мусулман болуп мына намаз окуп атпаймынбы дейткенбиз да жок. Качан ошол пайгамбарыбыздын гамы келгенде анан биздин балдарыбыз намаз окуп калат экен да, анан биздин балдарыбыз менен алым хафиз болот экен да туугандар. Ошого иншалла мен кылайлы туугандар, пайгамбарыбыздын осуяты, сахаба радиаллаху анхумдар жер бетиге өмүр боюга кеткен. Бизде азыр ким өмүр боюга таяр десе, мен таярмын деп коюш оңой эле экен да, бирок андай кыла албайт экенбиз да туугандар. Бизге алым уламалар мен кылды, жеңилдетип 10-1-ни кылып берди туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, акыр кыямат үммөтүм, менин үммөтүм 10-1-ни кылса нажат табат, бактылуу болот деген экен. Ошого туугандар 10-1 бул өмүр бою 4 ай экен да. Өмүр бою 4 ай, жылына 40 күн, айына 3 күн экен, анан күнүгө 2,5 саат экен да туугандар. Ушул амалдарды кыла турган болсок, Алла Таала бизден разы болот экен да. Эң негизгиси ушул гам күйүт экен да туугандар, мээнет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мээнет таштады. Бул ушул дин мээнет менен тарайт экен да. Эмелер менен сакталат экен да, калем жазуулар менен сакталат экен, бул кадам менен таркалып жүргөн нерсе экен да туугандар. Ошого Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн туулган жери Макканы таштап Мадинага көчкөн да туугандар. Маккада карасаңыз, намаз окусаң 100,000 ракатка көбөйтүлөт. Мадинада 50,000, Акса мечитинде 25,000ге көбөйтүп экен да. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылды, өзүнүн туулуп өскөн Макка харам мечити ушундай жакшы жерди таштап Мадинага көчтү да туугандар. Дин бул хижрат нусрат менен тарайт экен да. Ошого хижрат кылып чыга турган болсок, дин тарайт экен да тууганым. Ошого иншалла карбизар берип кетайлы. Ошол биз мына ушул жерде эле жүрөткөнбүз, бирок пакистандыктар барбы? Пакистандыктар ааламда экен, ааламда. Кореядан балдар келди да, Кореяда ишти кылып аткан, ушул мээнетти, даватты кылып аткандар булар пакистандыктар экен да. Ошол жерде кыргыздар дагы иштеген кыргыздар иштеп, мен кылды. Bir күнү бар экен, ушундай эс алуу күнү бар экен. Ошол жерде ошол 3 күнгө 360 бала чыгыптыр да, кыргыз балдарча. Былтыр да bir 4 айлык чыккан экен, быйыл да 6 бала 4 айга чыгыптыр. 40 күнгө да чыгып атат экен. Иш кылса туугандар, эртең 5те дагы даражалар болот экен да, даражалар. Бунун айткан максат пакистандыктар алдыда экен да, алдыда ушул мээнеттечи. Bir dostum Şotlandiyaga barıp işlep жүрөт, ошол досумдан сурадым, бизге зияратка келди да сурадым, мен досум Шотландияда пакистандыктар жок экен десе, пакистандыктар бар экен деди да. Шотландия каякта жатат жатат туугандар, ошого иншалла мен кылайлы, биз дагы ушул мурун
Çoğ davatqa çıkıp жүргөндөр айтат эле bir baka болот экен, baka ошол өзүнүн эле баягы көрмөсүндө жүрө берет экен да. Анан балык бияка чыкчы, бака бияка бир чыгып көрчү десе ынабайт экен да. Ынабай эле мага ушул жер жетет дейт экен да. Көрсө балык океанды сүзүп бардык жокту көргөн экен да. Ошого иншалла биз дагы bir көрмөдө жата бербей, ушул чыга турган болсок ааламды көрөт экенбиз да туугандар. Ааламда кандай болуп атат? Мына Бишкекте эле, Кыргызстанда эле балдар дүйнө жүзүгө кетип атат да туугандар. Америкага кетти, $5.000 сактап кетти 2 бала. ЮАРга кетти, $7.500 кеткен. Южный Африкага кетти, балдар $7.500 кеткен да туугандар. Айша радиаллаху анха энебизге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Айша деди, мына койду сен таратып кел деди да, садака кылып кел деди. Ошондо Пайгамбар саллаллаху Айша энебиз bir kıyla vakittan ki keldi Peygamber sordu, Ayşe sen emnesini bizge alıp kaldın, kalganını taratıp geldin degende Ayşe enemiz bir kolunu alıp kaldın, kalgan bardığını ben taratıp geldim dedi de. Oşanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koludan başkası bardık bizdeki bol dedi de. Oğanlar bunu aytışta maksat bu hadisten Allah için bergenimiz bardığı bizdeki bolatken de ahiretke jönötkönübüz bizdeki bolatken de. Oşogo ne sarıtap kalaylı Allah'aça, Allah yoluna sarıtap kalaylı. Biz dağı niyet kalaylı, dünya yüzüge çıkam, ağlamga çıkam, acıga baran, Koreyaga baran, Fiji'ge baran bir osturuklarda aytıp taşay vereyim tuğanlar. Ayakka baranlar kalsak dağı Allah'a subhanahu taala şunday bereşen zat, sizi bizge soğuk bere veret de tuğanlar. Akırgı söz, Harun Raşid degen padişah, avliya padişah degen, oşonun vaqtida Bahli degen avliya bolgan eken da. Harun Raşid bir günü meklatken özünün ayalları menen oşo körmeni aylanıp жүрсө Bahli me kumdan uşuna oynup Bahli'ne cindi dep koyuşkan eken oşol malda. Bahli me kasır jasap oturgan eken da kumdan. Harun Raşid Bahli sen emne jasap oturasың dese men kasır jasap oturam. Eşte kasırды jasap oturam deptir da. Oşonda bunu emne kılasın degende bunu satam deyт экен да. Акчасы канча болот десе 1 dinar деген экен да. Anan ötüp ketiptir. Zubayda degen ayalı артынан келип жатып, Bahli эмне кылып атасың? Мен касыр жасап атам. Акчасы канча? 1 dinar таштап ötüp кетет. Harun Raşid бейишти көрөт да. Бейиште şu bir kasırды көрөт, Zubaydanын үйү деп жазылып турганын көрөт да. Ошондо о менин аялымдын үйү турбайбы деп кирейин десе, мен корукчулар киргизбей коет экен да. Мен бул менин аялым экен десе, киргизбей кайтарган экен да. Ошондо түшүнөн чочуп туруп, жана жерге барып, Bahli'ге барып, Bahli мына 1 dinar ушул касырды мага сатпайсыңбы дегенде, бул касыр эми сенин жарым байлыгың деген экен да. Кече эле 1 dinar дедиң эле го десе, кече көрбөскө соода болду, бүгүн көрүп туруп соода болуп атат деген экен да. Туугандар көрбөскө соода болуп атат азыр, жөнөткөнүбүз биздики болот, калтырганыбыз, курсакка киргени биздики болбойт экен да туугандар. Ошого иншалла Пакистандыктардын сөзү бар экен. Карте марте карнехе деген сөз бар экен да. Кылып көр, ишенбесең өлүп көр деген сөз экен да туугандар. Бул ишти кылып көрөт экенбиз, бирок натыйжасын күтпөйт экенбиз да, өлгөндөн кийин көрөт экенбиз да туугандар. Ошого иншалла мен кылайлы 4 айга даватка чыгайлы иншалла. Иншалла өмүр бою чыгам деп ниет кылайлы иншалла. Анан жылына 40 күн, 3 күн айына чыгып турайлы. Анан мечиттерде 2,5 саат тирилдейли туугандар.